ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ni Persha, Ni Persha, Ni Persha. Kasinjuk nong senchar shnong kapar ken akan do truk naitung arajar posau kelapin long ni kejinglang patba ban persya ikejung temu jang sarkar ban penkenria ikejaga thenyut na marten chenong hali kebejingai tang kumasispa meter na kwa ken lepin long ikeni kejinglang patba hajingking tharang keburan hakapo jang lightly district jang East Khasi Hill district ke Jainti Hill district bakri boy district Nalor kinong yalam jang kasinjuk layashim bentalang duba Erwin Sutenga kika KSU KFK JJP bekirang bashnong jagishnong maper nakika santli gishnong jagishnong nongkro nong hali menriang bam kamar kle umwang madan umwang umlo laru umladang kindoso sabuda jarot murok Kadong kathan ni nisa lanengi pendon kam ya kene ka wamkan hakiba bon kibenta ka bangimla ban jer kateng Kalong keberon kam haduk kata-kata. Nagada-gada udah kemensim ke bas ngokia. Ot ngina kaliang ngila persyang la kalong daka borjong ka executive committee ngila to ia kijing to ceka sarkar ngila pa lengba ki DC hakini kin sek baper ngila pa sika muda ngila pa ro sya minister in charge jong ka muda te hot don na preng jongki ki bala ai ka jubab don na preng jongki ki ba Shu yakren ktin hot kajing yakren kajong ki kalong da kumway reka kam ngipet da kumway hakini kendiat sngi nagaliang jok sarkar ngi ba watla kalakular banam ban sangeno yakene kajing temu te handrai ngi ba hakijing kren kajong u minister in charge hakini banai ki baladap ngi ba ula kren shai ba ka sarkar ka don da kajing kadon kata kajing temu pan kriya bet ya kene ka marten nang tena moyong pan rano siya kene ka dong ka tain kajungi dikumta kum kasenjuk hadin bangila pha ya kishti na kapor si kapor ba de kren bat ki harangi kum ba kene ka sarkar kanam pensnga pingi ngimban se ban nganam hun ban chu ya tang mangi kirang ba kinong kitkam hasnong den rai ngila ya rai da ka wei ka ju kasur manong tongin pentip no si paj ba Jom kini kisnong ke baper ke bapenon kam ya kene ka umken kenang ba ki pajba bat kinong snong ro kin tip sai ya ka ka jing temu jang ka sarkar ka ka jing ta bat ka jing du jing mentoy jungi kane ka dong ka than te ka phang pedeng ka ba ngio ban lum hane ka long ha ka yu ka por kum ka jing a jing sai ka awareness yipi kinong snong ya ka jing du nong jungi kinong snong lada wanra kene ka marten Badhagaju ke por ba ngin pen isya ka sarkar bana kaliang jungi ngi persya ya kene kajing temu jong ka sarkar kita kide kimat ki bangi hapan yakran ha kene ka por tena snap sene ki paiba ha kene ka por ka pamenta na kaliang jungi ka senjuk jong kinong sensar snong par omken nila shim yakne ki sautli ki rai habede bat kene ka public meeting ka bangila punlong menta ka sngi Tengangait ba kay kabangan puli nang ne lada pimenjur soong ban menjur ya katamo daka ba ginira akti baro to ka solution ka ba nengkong ka bang shima ka ne ka public meeting ka long kumne nilarai ban tho yakini ki jingyakut jongi sha u minister in charge masnyo balang dhar ban pentip yakini ki jingyakut ki jingyakren ki jongi ha kane kasngi ka pamenta menjur ya kata banto syau minister in charge kabar nilarai ban mudui sya ka district council halor ka jing penon kam bakla jong usoda nong hali ya ka jaka jong ka riraj bat ka jing penon kam bakla ya ka jing bat khandau pajba ha kane ka dong ka than ka jungi ngin mudui ya kane sya ka district council pi menjur ya kata
kabalai Nilarai bantawana ka sorkar bahaswa bakan perlong ladaja bakan perlong ya ka public hearing kadai banda penbena syai lengba kilat patai kubor omdai ban le sop da ka basu pak siti sop tang syaki kato gane tehenrai bakan ai da ka kubor ka basai syangi ki paiba nong snong gane ka dong ka thain bat saparo lengba ki lat patai kubor bangin syai ya kata gajing perlong public hearing joka Bat ngenom syak bahkan cupelong sop kumto pi menjuri kata. Toh. Kabasau. Lada jia baka sorkar kam snap yakini kijing tawa jongi kumbangi labu yakini kimat haneng. Bat ka tom yangi da ka bor. Ban warna be jikani ka marten sikani ka dong ka tanjongi. Ni menjur ni am bangiru ngini elak persyak da ka bor ban pulom yakani ka jing tumu joga sorkar. Kita kini kirai di Bangla Sim hakene ka jingelang pajba ka jungi hakene ka por ki sni ki balalino kini ki khatsam kan rutli ki snong ngi chupendon kam ya ka haka sum ka sai ngi chupendon kam ya ka haka rep karyang ngi chupendon kamru ya ka haka babamru ya ka na kani ka wa tilada ka sorkar kan le ya kani ka kam kan wan te de kinyut hang te yakni umken haga snol mong hali kai ka bancia yaknika wa umken kai ka bancia yaknika wa umken ki palba haken ka por ngadon banong haken ka por na ka banta ka sorkar ngakren bi ka sorkar ngamnyeu ya ka kerteng chulu hinrei ki don ki non ki kli na ka banta ka sorkar ngadon banong kumni hatu pilai cuhi kai ni em yang ni bau pajba nong sung sunong udai wan sumar ko ya kamariang ni cuyo ni em ki cuhi kai ni sorkar baka sorkar kala cuai ya ka awareness program bau pajba un le ko un sumar ko ya kamariang bat ban penda ya kan ki pen itnat ya kan kamariang ya ki cing cernam cukilom kiwa ya kicing kuj ki wa ka wangidon hindrai ngi pada hakani ka por ba kani ka sorkar kala lamut bat kala temu ban le don bor bon tombor yangi ban the da ka nyut hang tei haulum solai bat habangi bala da ka sorkar kan le kani ka kam kani ka wa ken chungi kala duno ya ka rong tabi tanat chungka Namar katanga bo ye kani kicing dawa hakmat chung ka sorkar baka sorkar kadai ban perkat arsin ye kani kicing temu chungka bak kumu pajba nong sung snong na kini ki khatsan kan reu tuli ki snong lada piale persya ye kani ka kam ban thombor yangi ngembang se ban le kiwat has katriya ki pajbang hakini ka por PE ne PMUI katu ka chika sya tngan chung uba orden hang ti hapus ketrian bat ka chika yaki chung pajbang habadan kanu kono isu menta ka sorkar kala persyang ban ker senar no ikutu ka chika imat kumba lakhang lan no ya ki pajbang bakin sim ya ban peni ya kata ka hok nong kanti ban persya ya kanu ka bakat sorkar kamut ban le don bor nrengi hakini ko por nga amut ban kerpat da ka chu ka suru pai ba baro lada ka sencukan ai ya kecimpan bana bangin hami ban yaki hanti sekretariat na ka benta ka ni ka dauba chu ka ni ka dong bat ka than ka chungi ngangej ba pinyami baro pikloy ban yami bublay sibun hakaba nakalyang jong sorkar bat kumjuru ya kasinong nong hali na pedeng joki ki don kando phuying na kando paying namtep handai ki mabun ki pediang na banta kata ka morten nga seo bat ong kumne habang apa ya kan ka menta nga marwe la dangon sumang ne la nema pi pinong kumno kan ko ngasaw pikimen ne bisusi to kubla sibun ya kan jing saw dong kang hi susi handai ban bu ya ka ai na shlong hang ne hapo no hali
trai ya kemen. Ngiem dan jing kemen. Namar hakane kata kiput jo kana wa kan hamor orliang kibade nakaliang jantia ribhoy is kijaka jo gine ki lai district kita kamut ihap ya bam ya ka namar kinong rep hangdeng gidan kinong rep ya ka lum kinong rep sing kinong rep sensar habam dan ihap poi shakadem kan bandi ban kumjur ban setja ngamwei ma kloi ba ban setja namar itanat ya kan Henry la nabu ya kan marten hanong hali namar kata ngala sio ban ong ba bahak ba yap ban yang bajim namar berkat kumur ba shrong na mata lawe jugi kundi tiba di kada tain jugi ngala poi hapo bihar ngasa kumbakat arsi hapo bihar ngala harut jawa gangga ngala petkai Henry la dan kawe ka ka ba poi ima laguno no kadon chi san metar jingjrong kata ka ako kita kar kisah tenang ban sumlang berkata ka mi sajrong ploy ngapa dia ngapet aja kau put kamerat kum kata kajai tela da kum ken jongi ke bagi pudon kam malagasgi kadem ken jongi ke bagi I malagasgi kam ken jongi ke bagi khaido malagasgi dan ro ngatharai begini jaka jingi ba imjana kado dalam ken don Tebalai ken na banta ka jitmu jong sarkar bar ka sinong no hali kiba bun kiba lang kiba penjak khaya ya kane jaka jungi bat kumjur ro bagi sani kseu haying jongi lagi kseu jungi ke ya phalau gi ben gi be ani bakat kum khan kan poi da kan poi da lai phujai gebre ba yap ka jing sma ka jing tung mar kata ngamarwei tang la don kata ka jing seu melung na banta ka lawi gi khudikti namar kata kade kam dei ka hok nong ganti na banta bon kuman si omno kanong hali kade kibriu ki basamang to kidan gi sardar kidan gi rasnong kidan gi kristan kijai khasi jingi ba fer ki tip ya ka jilong khasi jingi balen bu na banta jingi gi merat mon na sapo sarum lang hangte hakerdem harbiya dei begini marten den kada ko na ki jingi le sai jingi le ban na ki jingi yele ngala job Kermen ru kena gaji yelek penawan biang isejok biang. Tegamut ba ngai pula hakapor bala pelong ya kena public meeting hangtai hapo sinong kerdem ba watong we urba sinong unundon bumi kemat. Te habang ape hakatu kapor ngasulera nyelede. Dito mga sordar buan aten ya ketuka public meeting. Tigba plik pe ba hakatu kasni I kumba kimdon long sensar sinong. Henry Lengba, kiseng balang, lengba, kiru kren, ki aiman sim nak kaliang jung kiru pai ba, but haga bakadu, kene katong, kelapoi sebiji jong. Teh nak kaliang junga, kumu sordar, jong kene karai, ngapan pau ki jung kiaman sim, hagu yedei, but kene, kebumut, nak kaliang ka sorkar kebumut pan panglong, jaga tenyut hangte hul salai, katba mangi kumala keren kino keren. Ibana kemat bangin long tang kinong bam ya kapot kapar ya kejabok jaban kene serum tarai kumbala debong ba imat ngide gikseu kibre kibreu te na kaliang junga kumusurdar bepe ya kani ka area sini ngasngeu ban pasat sapi pai ba langsung sinong jong kini ke jaka kawang ken ka ai sibun gijing mentoy kamtam na kamenta kita guri urang ba ke ba injak po na kene kawa Teto ko pui ba langsung sinong ini yang teli kermen langba kinong yalam ki bastad jungi langba kinong yalam ki badan bor jungi ngin job be ikene ketong tekan sawan kapor ko bagai siong kindiat ba kilumba lumsan kin salang khoi ki klau ba kin salang khoi bat ki wadoi warit kin saran lo lala ja ba ka wa ken kadu no kajing indu pui ba kanum dan syu Roy mensong iwan sana dang sang kan kap nga perkat ba ditang ka jaka ka jong I ka basakta teno ang I file laga kis hari hadin pa de nga klem tip ba kani kan kita lut ya parok kini kita takaway ngan ong ipi ka basmusi kalong ba usordar jong kanong hali ulale bian balay ule bian ngan batay ipi balay ule bian kajaka hano hali daynam day na kaday kajakaran
Kaan jo ka District Council ka Administration of Land Act arjar arpuway ka ongkumno. Baya ka jakaray. Anumla ban ay hakibam day kasi. Ba hakane kasnam ka baladep arsnam gini kisnam. Kilamot panwanra ya kani ka Martin hangtay hapo right manan kedem. Ngaday mga balait lang bat kita girang ba ang to ban paghi gipay ba. Ban ong bangim siya tengim siya artatrot. Dahang nero nga kwa pinsyam karay matakas ngiban ong bangim kwa tengim kwa trot nginum ay bakinwanra ya kamarten hanong halihang kay. Kamday tang kajing snow kidon kidaw kibisar kay. Ngayos nga manay ba luwes si ong ba kila ay kata ka notification panwanra ay ka landfill. Kata ka landfill kaday kajaka kabakinti bat kiong na kata ka scientific system lani ka science kinsyang ya ka da kini giterpal kenang ba ka tuko bat ka tuka kti bat ka bi bat kijang kiong kin syong sa angko hanray hapo ri India menta kumbakalong hapo ri India kajabo jaban kabami nakisor hakaleng sodong naduk Mumbai Delhi kaleng sodong kampat don kanu ke sistem kabala ban kiar sisa ban yada sisa upat ba naka jingpang naka jingma bami nakini ki landfill lani ki jaka ke pendap da kajabo kajaban kajingkali kabak wan yangi kalong ba haba kay ne ka Mariam ko mangi menta kala ba dainam daine kajing klut kajing shit kajing duum la de pipa ya po asor kajing jenjar jong kinong sa apo asor ban yo iko ka bakut ki haban tit iko ban bam bandi kani kaspaba awang idon ha ko ken la ki yo ban bu ya kani kajaka the nyut hang te po nong hali wala di kiwan ra ya kata ka scientific system ka jong kiro ngan OIP kato ko umbi kabalalang tu kan par na po kan po isu ken nakajing sma kan kata ya man kayien nang tay kan par sani kato kala kabalay kalong baki kenyang jingpang kiban kahang tu kila ban wan ra ki jingpang ki serkai wat ya ka kansaru katam dai boong ba Arwin tambang akwa ban pensit ibi kata kada kecing-lap jong scientist sakaway kapapihak ban kelmau kalong ba ka umbam umdi ban ya kaksiar ka camcorder ka umman pidon kaksiar pidon kapisa hanray habakot lada pimdon ka umbandi ka bam pinpoy siya no kaya bem tahang de kendai persen ngatray pide ginong rep pidon kami ko ka bakut pidon kami ki jaka puta ki babiang ban rep hanray anda kibu ika marten hangtay kajing kalong bang ngimtip ka ika banja jong ka sorkan wan the nyut palau jong pi pi la de hanong kedong hai ka nyut kadong pidon nyut ma pi ndonem ka nyut ka brang long perlong spo dainam daina haji sya ka sorkar ka daiban pulut pisa manta paman ki tliwie hasor Kidai ban pensinas bo, kidai ban lum la kajong ka plastik, ka sorkar kadai ban bu, ki beriu ki jongka ki ban lum kini kitar, hanrai kumalong menta, pipet ya ketika motor, kidai ki badai ban tray kani ka kam, hanrai kala ka politics ka basarkai, ka bahaga jaka bakin tray ka kam, kiale politics ban kri ya ka jaka, adai nam dai na. Takai kabanjaro hangta andala bu ikan dengan mortan taya po ayu. Lese kimla asupan karya ikini habak hadu kin ai kam yano. Umdai kin ai kam iki jo kini kar motor ki be kri eka jaka hang taya po hapo them yudo. Yo lese ki poi maki stay sigin sekat sanong hali. Nanong hali ki hiar sekini ki tain ki jongpi. Kai kabanja. Kumbang itip menta kai kabanja hasor. Kajing di drugs, kajing pengop iki kon samla ki jongi, ki bahek ginong kamai ki dei hai, ki dei napot he motor.
Nga challenge hartat namar balay kimi di baik bat di skuti nang tu balay di yo drugs kaleng sodong jong ka sosel. Mendai tangga-tangga jabok kajaban. Kan sawan drugs. Kan sawan kacing ma ka besar kai ya ki kon ki kiti ki jongi. Bat kom ka jaj benriu ka batip beriu tip balay. Ngi don kampan yada ya ka pateng ka padang red bat ro ya ka pateng ka bansaka. Dainam dai na ya kata. Namar balay kumba bu ublay ya kani ka caka ka puta ka bakan long ka nong kenti ka jongi. Kam dai ka bangin penle no e ya ka lani ka bangin pelut no ya ka spak ba jong kani kendo ka siap. Han rengi hapan bu ro ya ka pateng ka bompat ka. Tadakai padangin ai ki pateng ka bompat ka lada. Ka jabok ka jabay na po nang tay nanong hali kawan tu chani. Hai ka jakarep, hai ka jakap ka umbam, umdi. Saya kata kalaway. Karpa ikinong yalam. Hidon kamban ay kapetisan siya ka this council. Ban pangkamawi ka ya ka section 7, section 9. Bakala ong to siya kadar bambet ban ay ya ka riray. Ban kito ki basyong nga ka riray ro de bandon the condition. Namar balay ka riray ro kani kanong kanti jong ka pateng ka bombat ka. Naay pinyayo ka kanong rimyeng, naay pinyo ka ding tang, naay pinyo ka umbam umdi. Lada ya karira penduk nak season kan. Kanu ekar kimat banai? Arspa ekar kain pikat no tadi kisnong kilap ban mi hang tu. Kanu kacing rem kan du. Dan nomor kata kata arspa ekar kin pengkalaka lanfil dan eka merten. Ngan ongi pika jing pe ya kan nyut hang tu kabla serkai. Lese ya kata ke badan hamerten rokin kit no. Namar balai ke merten hajing sya kadai ka jong kijat merten. Di imat kadon ke objection joki ro mata kadon ke jingpan ke joki open pie no ke jaka ke jungi handrai ka sarkar ngan ong ipi kumba ong uba Lewis mana kadon ki jaka ki puta ki jongka ke bekala ban pedon ka tambalai bom dek namar don ke business ke besar kai namar balai ka jaka ke basong dor sanpo tengka kat bakin di ka sa ka sarkar di ki ijen jong sarkar. Kalau apa isi sepak sentuh, aspak tengah isi square. Utrai, jom kacaka kiyok tang sidana. Ki ijen bat kitu ke badan kabor kin yo 6% pada aspak persen ya ke ai ke bakiyok. Ya hendrai itai pisah teh. Kat nuin ne itai pisah. Pi kajing kalau basisen kacaka keputa kalau lakut. Balai kapodar ngasim ya kajing ele kapodar. Bat mentang semua tenat banyak tu ipi ka kes kadon Supreme Court. Namar ar pun riu hajar square kilometer kadai ka jaka ka belakri ka Asam nangi. Pihak banyak mi pai ba ban penpau bangim kwa. Kioso pihak ban penpau hakmat ka public hearing ngim kwa. Ka ba kalong bala de kile bor. Ni hapan ya semua. Kata pihak ban raikut. Kamanang kong ay jumut di fitur kali hok swasta ka diskonsol. Halor ka jing lebor ka jongki halor ka rirat nginya pait kumno ka diskonsol ka ong. Ka jing ong iba liwas menero bakalan transfer kam terekam ka de jing sisa.